Hi students! I'm back! Finally, naana jud ta sa ato ang quarter 1 module 4 na lesson no, sa atong Mathematics 7. And for this week, duha atong modules, module 4 and module 5. So ang una na ko i-discuss is ang module 4. Sa may topic na to sa module 4. Okay, our topic for module 4 will be about properties of operations on the set of integers. So, pwede mo mag-tanaw dira sa inyong module kay ako lang gi-follow pod ang naa sa module ninyo. So, let's start with our objectives for this lesson. Okay, mo na siya itong mga objectives. First is illustrate the different properties of operations on the set of integers. So, unsa man to mga properties of operations on the set of integers? Okay, these are the following. First is closure. Second is commutative. Next is associative. Fourth one is distributive. Fifth one is identity. And the last one is inverse. So, sir, unsa man ning unom ka buok, sir? So, later on, ako nang i-discuss. Okay? Our next objective is identify the properties of operations on the set of integers used in the given statement. So, manghatag kog mga examples, then you are going to identify which property is being used. Okay? So, before anything else, let me have these examples here para ma-recall mo sa operations on integers. Take note that operations on integers, mao ni siya ang last na topic na to, module 3. So, napo ko'y video discussion ato. So, if you want, so pwede mo mag-watch ato again. So, mag-recall lang ko with 5 examples din no kung nakahinumdum pa ba mo. Ngano man, because operations on integers, kailangan kay siya no nga prerequisite siya nga knowledge para masabtan ninyo ang different properties of operations on the set of integers. So let's try example number 1. Positive 12 plus positive 15 equals. Sige, what's your answer? Remember ha, wala siya nakabutang nga positive pero si 12 it's positive. Okay, so positive 12 plus positive 15. Pwede na po niya, di ka magbutang og positive nga sign. Okay, what's the answer ninyo? Okay, the answer is both positive man siya, the answer is 27. Because according to the rule, if two integers are being added, then they have the same sign. So there is example, duha man sa parehas man siya sign, positive man siya, so the answer is positive, then add the two integers. So 12 plus 15 equals 27. Okay, next example. Negative 25 minus negative 11 equals. So, sa number 1, addition man to. Dito na po sa number 2 is subtraction. So, pareho sila nga negative. So, according to the rule, no, i-recall lang po mo, ana, ang rule is, if you're going to subtract two integers, imunduman to ninyo ang KCC. K stands for keep, C stands for change, and another C is for change. So, i-keep ninyo ang first integer. Change nimo ang iyang operation, so ang minus mahimong plus. Then, ang second integer is i-opposite nimo ang iyang sign. So, ang example, negative man ni siya, so mahimo siyang positive. 11. So, after that, go back to the rule on addition. So, your answer must be negative 14. Ano negative 14? Kaya diba, nahimo namang plus, no? So, mas dako naman si 25 kaysa kay 11. Kasi, syempre, kanang numerical nga value nila, no? Or absolute value nila, 25 o 11. Mas dako man si 25. So, copy nimo yung sign, which is negative. Then, i-subtract nimo. Muna siya ang rule sa addition. Okay? So, remember na dyan ninyo sa subtraction kay for sure, nalibog dyan mo yung subtraction, no? Ang subtraction lang dyan is, okay, i-follow niya akong kuan ha, magamit ko og, sa mandiri ang light.
light blue nga color. So i-keep nimo ni siya si negative 25. Next is change. Ang minus mahimong plus. So, muna akong gibuhat. Okay, makita man yun sa screen. Then, another change kay KCC man to. So, ang i-change na po din mo nga ikaduha is ang ikaduha nga integer. So, ang negative 11, mahimo siya og positive 11. So, na-change man yung mga operation, plus naman siya. So, go back na po ka sa rule sa addition. So, ang rule sa addition man god is, if unlike sila og sign, copy the sign of the bigger value, then subtract. So, copy the sign of the bigger value. Asa mas dako, 25 or 11? Of course, obviously, it's 25. Sa may sign ni 25? Negative. So, muna na ako negative ng answer. Then, subtract. 25 minus 11. The answer is 14. So, your answer must be negative 14. Hopefully, nasabtan. Recall lang niya, dapat nasabtan na dyan ninyo. Number 3, 12 times negative 7. Pag makita kayo mo close and open parenthesis, pasabot na is multiplication. So, 12 times negative 7. Okay, di na ito padugayon. Ang answer is negative 84. Nga naman, okay, according to the rule, positive man si 12, tapos negative si 7, positive times negative, the answer is negative. So, negative na niya ako answer. Then, 12 times 7, i-multiply na niyo, the answer is 84. So, the answer is negative 84. Number 4, positive 10 divided by positive 2. So, puro siya positive. So, according to the rule, positive divided by positive equals positive. So, yung answer is positive. Then, 10 divided by 2. Sharo, di mo kabaluan ng 10 divided by 2. The answer is positive 5. So, I hope ha nga, nagkuhan mo, nag-tripod mo dira. Number 5, 14 plus negative 7 equals. So, sa addition na po nino. So, kung sa number 1 is, kuan siya, same ang iyang sign, din na po sa number 5 is unlike iyang sign. So, according to the rule, copy the sign of the bigger value, then subtract. So, asa mas dako, 14 or 7? Okay? So, the answer is, pila answer ani? 14 plus negative 7. So, the answer is, okay, isulat na ako ha. Okay, para makita niyo. Number 5, the answer is, pila man? The answer is, okay, the answer is 7. Okay? So, kung na may question, kindly comment na lang ha, or i-message lang ko kung namin wala nasabtan. And sa inyong module, kung makita niyo dira, naapatay more examples for your review. 15 items man na siya. So, giansira na nako ang 5 kabok dira. So, let's proceed to the properties of operations on the set of integers. So, naman ti unom kakuan no, properties dito. So, isa-isahan na to sila. Throughout the discussion, assume that the numbers represented by the letters A and B are integers. Now, let us start our discussion on the different properties. So, si A ha, si A o si B na to diri, dara. A and B are integers. So, magamit kog A and B diri, assume na to nga mga numbers na sila, integers. Okay? Let's start with closure property. Definition. Two integers that are added and multiplied remain as integers. The set of integers is closed under addition and multiplication. So, sa closure property, kung ang duha ka integers kay gi-add nimo siya, ang result niya is integer gihapon. Okay? Kung ang duha ka integers imong i-add, ang answer is integer gihapon. So,
Mauna na ito yung duman, duha ka buok. Closure property of addition and closure property of multiplication. So, isa na ito siya. The closure property of addition for real numbers states that if A and B are real numbers, then A plus B is a unique real number. So, if si A daog si B kay mga real numbers, ang iyang answer is real number ra gihapon. Example, adding two real numbers produces another real number. So, para sa ni, 15 plus 16 equals 21. Si 15 is integer, si 16 integer ko i-plus na nimo siya, di ba ang answer is sorry, it's not 21 but it's 31 na mali ra na sa module. So ang answer is 31. Isot ako dire ha. 31 is an integer and also a real number. So kung mag-add ka, 15 is a real number, 16 is a real number. Pag i-add nimo ang duha ka real number, ang result niya real number na gyapon na siya. So, mo na siya ang closure property of addition. Closure property na siya, tapos ma-apply siya sa addition. Okay, the number 31 na siya ha. I'm sorry, namali na siya dito sa module. So, the number 31 is a real number. Nung duman na to, closure property of addition. So, naglibog mo, sir, o man ang real number? Nag-mention kag real number dyan. So, review ta mo ha sa real numbers. Kita na to. Recall, real numbers. Okay, real numbers, ang parts niya kay rational numbers o irrational numbers. So, unsa may example sa rational numbers? Mao na siya. Integers and non-integral rational numbers. So, una ta diri kay rational na irrational ha kani akong gilinginan. Irrational numbers. Kaya unsa man ang mga irrational numbers? Okay, irrational number example is si 3.14. 3.14. Di ba taas mo siya sumpay? Di ba makafamiliar mo ana sa inyuhang kuan, sa inyuhang math sa elementary. Kanang ginatawag na to nga pi. Pi is an irrational number. So di siya part diri sa rational number, pero real number gyapon siya. So sa may mga parts sa rational number, we have integers and non-integral rational numbers. So, ano di ba ni ma-part si non-integral rational numbers kay integers? O, saan yung mga part ni integers? Okay, part ni integers si whole numbers. So, may example sa whole numbers. So, example sa whole numbers, kanang mga counting numbers. Apil po si 0 dira. So, part, sige, para makita ninyo, ipadayon na ako ang arrow. Okay, part kay whole number is si 0 and si positive numbers. So, 0, 0. Positive numbers 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Okay. Si negative integers, di siya part sa whole numbers. Pero part siya sa integers. So, lahat ng mga negative numbers kato mga below sa 0. Negative 1, negative 2, negative 3. So, nakuha niyo ang chart. So, kuan ka nang mas ma-appreciate na ko kung i-take note ni ninyo kay wala ni sa iyong module. So, balik ta real numbers. Daghag mga klase nga real numbers na atay rational numbers na putay irrational numbers. So, part ka rational numbers na si integers o dapat si non-integral rational numbers. So, naon sa nato si integers? Sa may mga part ni integers na tay whole numbers and naputay negative numbers. Under sa whole numbers, natay 0, naputay positive numbers. Positive numbers, ito mga counting numbers ha. Okay. Balik ta kay negative numbers. So, nadala si negative numbers, negative 1, negative 2, and so on. Okay, part na siya tanan sa integers. I-follow na niyo ang arrow. So, balik ta diri kay part sa rational numbers, di ba? Integers matuog non-integral rational numbers. Kasi may example sa non-integral rational numbers. Katong mga fraction like 1/2, 1/4, 3/4, katong mga dili siya integers. 'Di ba? Na-discuss man ako na sa last topic ang integers. Ang integers kay katong mga 0, positive and negative numbers. So dili part si fraction. Dito siya masulod si fraction sa non-integral rational numbers. So i-take note na ninyo para masabtan ninyo. Okay, nasabtan na si real number, siya ang kanang pinakataas sa okay, part na niya tanan ka ng mga
nasa arrows. Okay? So let's proceed to closure property of multiplication. Part ka po siya sa closure property, ha? For real number states that if A and B are real numbers, then A times B is a unique real number. So kung sa closure property of addition, kay kung mag-add kag duha ka real numbers, ang result is real number gyapon siya. Dili po sa closure property of multiplication, kung mag-multiply kag duha ka real numbers, ang iyang answer is real number gyapon siya. So mao na siyang gitawag nga closure property of multiplication. Example, multiplying two real numbers produces another real number. So 26 times 12. So kabalo naman sa mag-multiply ani no, unahon ni siya si 6 ug si 2. 6 times 2, 12. Carry 1. Then kanina po si 2 ug si 2. 2 ug si 2. 2 times 2, 4. Plus katong gi-carry 1. So 5. Then kanina po si 6 times 1. We have 6. Then 2 times 1, 2. Kabalo naman sa mag-multiply ani sa elementary man di ba? So, i-bring down na to si 2. 5 plus 6, we have 11. So, butang si 1, carry 1. Then 2 plus 1, 3. So, 312. Si 312 is a real number. Diba? Kung real number siya, asa man siya part? Okay, part siya sa integer. Okay, kung ato pa dyan siya i-dissect, asa siya part sa integer? Part siya sa positive numbers. Okay? So, the number 312 is a real number. Okay, nasabtan? Okay, proceed ta sa commutative property. Changing the order of two numbers that are either being added or multiplied does not change the value. Okay? So, kung i-change na to ang order, o sa maning order? Duha siya kabuok numbers. Kung baliktaro na to siya, ang answer, maura gihapon na. So, para masabtan, ang commutative property, hatag kong example. So, gamitan na to siya letter A plus B equals B plus A. Equal lang gihapon na silang duha. Bisag unahon nimo si A bago si B or B, unahon si B before si A. Same with multiplication. A times B equals B times A. Example ta. 2 plus 3 equals 3 plus 2. So, kung i-plus ito si 2 plus 3, the answer is 5. Kung i-plus ito si 3 plus 2, the answer is 5. Nausab ba yung value? Okay, wala. Wala siya nausab ang value or ang answer. Ang tawag ana is commutative property. Another example. Negative 16 plus negative 5 equals negative 5 plus negative 16. So, kung i-add na to siya, negative 16 plus negative 5, the answer is negative 21. Kung unahan pala to, negative 5 plus negative 16, the answer is negative 21. Nausab ba yung value? Okay, wala. Equal silang duha. Okay, under gyapon na siya sa commutative property. Okay, number 3, 2 times 3 equals 3 times 2. Kung 2 times 3, the answer is 6. 3 times 2, the answer is 6. Okay, commutative property na siya, wala usab. And then, negative 4 plus, negative 4 times negative 15 equals negative 15 times negative 4. Kung baliktaron man ani mo silang duha, the answer is, okay, now na to, negative 4 times negative 15. The answer is 60. Okay? Negative 15 times negative 4. The answer is 60. Okay, basta yung mga utanahang, anong 60 man, sir? Siyempre, duha man siya ka-negative. Negative times negative, it's positive. Then, 4 times 15, 60. 60 o 60, equal ba sila? Okay, equal sila. Commutative property. Okay, take note. Subtraction and division are not commutative. Same with closure property. Okay? Let's get to next property. The associative property.
Changing the grouping of numbers that are either being added or multiplied does not change its value. Okay, changing the grouping. Halimbawa, tulo sila kabuk numbers. Unahon sa nimo og add or multiply ang duha bago tong isa. Nya unahon po to nimong ikaduha ug ikatulo. Tapos ulahi sa to add tong una. Di siya ma-change ang iyang value. Mao ra gyapon yang answer. Ang tawag ana is associative property. Okay, symbol. A plus B plus C equals A plus B plus C. Ang una niyang gi-add diri is si A plus B. Ang result na gi-add niya kay C. Pareha sa gyapon siya result kung mag-add ka una kay B og C tapos ang result i-add nimo kay A, maura siya answer. Same with multiplication. A times B times C equals A times B times C. Giuna niya multiply si A og B bago si C. Dili pud sa isa giuna niya multiply si B og C bago si A. Maura gyapon daw yang answer. So ang tawag ana nga property is associative property. So example ta para masabtan. Okay, example. 2 plus 3 plus 4 equals 2 plus 3 plus 4. Tan-aon daw nato kung maura gyapon siya answer. So, checking. 2 plus 3 plus 4 equals 2 plus 3 plus 4. Okay, una yung gibuhat is kani. 2 plus 3, the answer is 5. Okay, follow lang mo sa cursor ha. Plus 4 equals, gi-bring down sa si 2 kay kaning naka-parenthesis man gud o kani o basta naka-parenthesis, ibig sabihin mao na siya ang unahon og operate. Remember sa elementary PEMDAS, di ba? PEMDAS, unahon ang P, parenthesis. So, 3 plus 4, pila man? 7 plus 2. So, 2 plus 7 na siya, tapos 5 plus 4. Tanaw na ito, kung equal ba gyapon siya? 5 plus 4, pila? Okay, 9. 2 plus 7, 9. So, equal gyapon sila. Ang tawag na is associative property. Okay? Okay, next example ta. Okay, dili na po ito sa multiplication. 4 times 3 times 5 equals 4 times 3 times 5. Same lagi po siya given ha, pero giuna, gilaylahi lang niya ang nakakulong. So, basta nakakulong, parenthesis, unahon na siya operate. So, giuna niyang 4 times 3. Pila mang 4 times 3? We have 12. Kita na, nakita ninyo? Times 5, bilin si 5. Equals 4 times 3 times 5. Pila man ang 3 times 5? The answer is 15. Bilin si 4. So, 12 times 5 equals 4 times 15. Tanaon na to kung parehas magyapon siya result. 12 times 5. The answer is 60. 4 times 15. Dili na po ito sa pikas. The answer is 60. So, 60 equals 60. So, ang tawag ana is associative property. Nasabtan? Okay, take note. Subtraction and division are not commutative. So far sa closure, sa commutative, o sa associative, dili applicable si subtraction o division. Only addition and multiplication. Timanin na ninyo. Okay, before ta mag-proceed ha, review sa ta. Closure, commutative, associative. Napatay another 3. Okay? Okay, let's proceed to distributive property. When two numbers have been added or subtracted and then multiplied by a factor, kinaay factor ha, the result will be the same with when each number is multiplied by the factor and the products are then added or subtracted. Okay, para masabta na siya, anin na lang, maghatag kong example. Okay, by the mathematical statement, we have A times B plus C equals A times B plus A times C. Ang gibot niya, gidistribute niya si A diri kay B. Ya, A na pud kay C. Ya, i-copy si plus. So, A times B plus C, ang yang gibuhat, iyang gidistribute ang factor nga A. So, kung inanion daw nimo siya, same lagi po siya result kung di nimo siya i-distribute. Mao na siya ang pasabot sa distributive property. Okay, dili po ta sa minus.
A times B minus C equals AB minus AC. So, inatuon lang ha. Ang distributive property is, kung i-distribute mo ang factor, bago ka mag-add, o kuan pod ka nang dili nimo siya i-distribute, unahon lang sa to nimo naka-parenthesis bago ka mag-multiply, ang answer kay same ra gyapon. So, para masabtan, example ta. Kumparasan 2 times 3 plus 4 equals 2 times 3 plus 2 times 4. Si 2, gidistribute niya 2 times 3 plus 2 times 4. Mao ni nahitabo diri. Kinasabtan? So, kung inanaon dani mo, pareha sa gyapon siya result. So, let's see. 2 times 3 plus 4 equals 2 times 3 plus 2 times 4. Ang factor na to diri is 2. Dara, mao na siya ang factor na to. Okay? So, kung ato na siyang i-compute kani siya, kung ato na siya i-compute, pareha sa po siya result kung ato po na i-compute sila diri. Okay? So, tanaw na to kung tama ba. So, 3 plus 4, kinakakulong mo siya, that is 7 times 2, mao na siya dira. Tapos kani, 2 times 3, 6, tapos 2 times 4, 8. Okay? 2 times 7, pila? Okay, we have 14. 6 plus 8, 14. So, the answer is 14 equals 14. Muna siya ang distributive property. Okay? Pareha sa gyapon siya result kung mag-distribute ka. Okay? Example number 2. Dili na punta sa subtraction. So, factor si 5. Gidistribute ni mo siya kay 8 o kay 3. So, minus gyapon. Tanaw na to kung pares pa siya result. So, 8 minus 3 imong unahon. Okay, follow lang ang cursor. 8 minus 3, we have 5. Muning 5. Tapos, 5 times 5, dahil kapila man, 25. Okay, diri po ta, dapat 25 po ni diri. So, 5 times 8, i-distribute man, that is 40. Minus 5 times 3, 15. So, 40 minus 15, the answer is 25. Okay? Okay, diri na to sa identity property. Additive identity states that the sum of any number and 0 is the given number. 0 is the additive identity. So, any number nga i-add mo siya sa 0, the answer is still the given number. So, bisag unsa pa na siya nga number, i-add nimo sa 0, the answer is same sa number. So, ang tawag kay 0 is the additive identity. Example. Okay, mauna siya ang kwan ha, mauna siya ang mathematical statement niya. A plus 0 equals A. Kung ang A is a number na ha, kung bisa unsa nga number, A plus 0, the answer is 0. A, sorry. 4 plus 0 equals 4. Negative 10 plus 0 equals negative 10. Negative numbers, same lang yapon yung answer. 99 plus 0 equals 99. Okay? So, meron siya additive identity. Dili na po sa multiplicative identity. States that the product of any number and 1 is the given number. A times 1 equals A. 1 is the multiplicative identity. Kung sa 0, siya ang additive identity, dili na po sa multiplicative identity, any number man nga i-multiply nimo sa 1, the answer is still that number. So, kana si 1, ang tawag na to saya is multiplicative identity. Example. Okay, statement pa niya naman ni. Okay. Example. 12 times 1 equals 12. Okay? Next. Negative 32 times 1 equals negative 32. Then, 99 times 1 equals 99. So, any number nga, i-multiply nimo sa 1, ang answer is, kana ragyapon siya nga number. Okay? So, dili na to sa last one, inverse property. Okay, natay gitawag nga additive inverse. States that the sum of any number and its additive inverse is 0. Okay, additive inverse ha. The additive inverse of a positive number is the negative of that number.
So, kabaliktaran lang ni additive inverse. Bali, number, tapos mag-add ka sa yung additive inverse. The answer is 0. O sa man ang additive inverse? Opposite atong given nga number. Diba, gitudlo naman ako sa inyo ha, positive o negative lang siya. Kung positive ang given, ang opposite niya is negative. Kung negative ang given, positive ang yang opposite. That is, a plus negative a equals 0. Always 0, dyan na siyang answer. Okay, kung unsa man na si a, i-plus mo siya sa iyang opposite, the answer is 0. And the additive inverse of a negative number is the positive of that number. So, gisulti na nako no, ang additive inverse sa negative number is positive. Duha ra man guna sila, negative ug positive. So, dara, negative, halimbawa, negative ang given. I-plus mo siya sa iyang positive, kaya mao man yung opposite, the answer is 0. Ang tawag ana is additive inverse. Okay, gilingin na nako ha. Example, 9 plus negative 9 equals 0. Positive si 9, yung additive inverse is negative 9, the answer is 0. Negative 58 plus 58 equals 0. And 99 plus negative 99 equals 0. So, kabaliktaran lang. Ano lang? Kung kabaliktaran ganit na sa iyang number, the answer is always 0. Okay? So, still in the inverse property, so, napunta gitawag ng multiplicative inverse property. So, multiplicative inverse property states that the product of any number and its multiplicative inverse or reciprocal is 1. The multiplicative inverse of the number a is 1 over a. Tanawa ha, mao na siya si a. Ang iha pong multiplicative inverse, dili siya negative. Ang iha multiplicative inverse is 1 over a. Kay mao man na yung reciprocal. I'm sure nadungog na ninyo ang reciprocal dito sa elementary ninyo, no? Reciprocal is ihimuon imong denominator ang given nga number. So, mo na siya, a times 1 over a equals 1. Always yun na siya 1 ang answer. Okay? So, ang tawag ana is multiplicative inverse property. Okay? So, inumduman na dyan na to ha, ang multiplicative inverse sa number kay 1 over a. Example, given is 6. I-multiply mo siya sa yung multiplicative inverse, which is 1 over 6. The answer is 1. Number 2, negative 22. Yung multiplicative inverse is 1 over negative 22. So, kung mag 1 over negative 22 na ka, pwede na may patunga ang negative. Kaya nga naman, positive si 1, negative si 22. So, positive divided by negative, it's negative gihapon. So, pwede na may patunga si negative. Okay, the answer is 1. Always 1, yun na siya. Okay, number 3. 4 over 7 times, o baliktaron na pwede mo siya. Okay, kuan man siya, kanang fraction man siya, or rational number man siya. So, ang buhaton nimo, baliktaron nimo siya, reciprocal ka. Baliktaran na dyan ang reciprocal. So, ang 4 over 7, gihimo niyang 7 over 4. Makita ninyo? Yung multiply din ka ana sa babaw. 4 times 7, 28. 7 times 4, 28. 28 divided by 28, the answer is 1. Okay? Number 4, 5 over 8 times, kabaliktaran, reciprocal ni kuan, ni 5 over 8, or ang iyahang multiplicative inverse. 8 over 5, the answer is 1. Okay, mao na siya ang inverse property. Nasabtan? Okay, para ma-recall ninyo, okay, dara, ako na lang pong i-kuan i-flash sa screen. Unom na siya kabuok. So, under sa 1 ha, na siya closure property of addition, na po siya closure property of multiplication. Same with number 5 and number 6, paki-take note na lang. Okay? Okay, test to na to be kung nasabtan ba jud ninyo. Identify what property. Okay, number 1, what property? Negative 7 plus 0 equals negative 7. Okay? Diba, nakabantay ka si negative 7, i-add mo sa 0, ang answer is negative 7. Kaya kung sige na siya nga tawag ng property. Okay, the answer is, okay, very good, additive identity. Okay, additive identity because any number added to 0, the answer is still that number. Number 2, negative 8 plus negative 7 equals negative 7 plus negative 8. Gibaliktad siya. O sige, tawagan na.
Bisan pag ibaliktad siya, maura gyapon ang iyang answer. Okay, the answer is commutative property. Okay, di ba commutative property man to? Bisag baliktaron nimo answer, maura gyapon ang answer niya. Number 3. 2 times 4 times 7 equals 2 times 4 times 7. So, ang gibot niya diri is, giuna niya multiply si 4 times 7. Diri po si 2 times 4. Parehas sa gyapon ang siya result. Kung sa gitawag ana nga property. Naglibog na sila. Okay, the answer is associative property. Okay, mo na siya ang tawag ana nga property. Okay? Number 4. 11 plus negative 11 equals 0. Okay? Any number nga i-multiply, nga i-add sa iyahang additive inverse. Kanum mo ato? The answer is 0. Okay? So, answer ani number 4. The answer is additive inverse. Na-mention na ako, di ba? Okay? Number 5. Negative 3 times 5 plus 9 equals negative 3 times 5 plus negative 3 times 9. Si negative 3 diri is a factor. Nya, nakuha na siya o, na-distribute na siya. O, naghatag na ko clue word. The answer is distributive property. Okay? Loy ka very good nila, oy. So more examples na na-address niyo yung module. So dili na punta sa kuan application to real life experiences. So kaning math man good, importante kani siya kay ma-apply jud nato siya sa real world. So maghatag ko diri og example nga ma-apply jud siya. Tan-on daw nato bi ko ma-answer ba ninyo. Identify the properties applied in the following real-life situations. So, number 1. Ricky went to the supermarket and buy ice cream for 12 pesos, bread for 8 pesos, and milk for 15 pesos. So, yung gipalit, ice cream, 12 pesos, bread, 8 pesos, and milk, 15 pesos. The question is, how much money does he owe the cashier? So, pila man dapat yung bayaran? So, kung magamit kag property para mas dali na lang sa imuha, unsay buhaton nimo? Okay? Di ba pwede man niya, dili nimo isabay og add tanan? Di ba 12 pesos, 8 pesos, and 15 pesos. Pwede naman niya, unahon sa nimog add ang imong mabayaran sa ice cream ug sa bread. Tapos ang answer ana, i-add na pud nimo sa mabayaran mo sa milk. So para may balaan nimo kung pila jud tanan imong mabayaran. Okay? So say tawagan nga property, unsa nga property ang gi-apply diri para makabayad ka? The answer is associative property. Okay? Sa associative property, di ba makainomdom mo sa associative property nasa iyong module page 11. So, bisan pag i-change nimo ang groupings, ang iyang answer, maura gyapon. So, kung ikaw cashier, bayaran, imo sang computon una ang, halimbawa, ice cream ug ang bread. Yang answer ana, imo na pong i-add sa milk. Mao ni imong paninglon sa imong customer nga si Ricky. Kung ikaw cashier, kung unahon ni magbayad si milk, compute si milk ug si bread, tapos ang answer ana i-add na pud nimo siya sa presyo ni ice cream, maura gyapon ang answer. So, di ba, kung ikaw cashier, kuan ka ng kampante ka nga tama ay muhang gi-collect nga money. So, ang tawagan is associative property. O, di ba, bisan sa grocery or sa supermarket, ma-apply gyapon nato ang property nga associative. Number 2, a personal driver's license number. So, kabalo mag driver's license nga number, katong kuan na siya, naa na siya sa katong lisensya sa mga naay sakyanan, like motor or car. So, ako wala ko ana kay wala man ko'y car. Mamalit pa ko, char lang. So, a personal driver's license number. So, nakoy pangutana, basta license number, naabay instance nga magkapareho na sila. Di ba wala?
Okay, so ikaw nga kanang naga-release ka og license number, make sure jud ani mo nga wala na magkapareho. So far wala may magkapareho jud nga license number. So unsa nga property ang iyang gi-apply ana? Okay, the answer is identity property. Yan man. Kay each license number man good nga ginadala sa mga drivers, kay naadyo na siya own identity. So wala jud na magkaparehas nga kuan number. Okay? Na-apply di ba ang identity property? Okay, number 3. Okay, JR, kung matabunan sa kunang dira ha, so tanaw lang mo diri sa module, nana siya sa page 22. Number 9. So JR has 10 boxes of canned goods. And his best friend, Michelle, has 5 boxes of canned goods. If we tripled their donations, what is the total number of their donations? So si JR na siya 10 ka boxes. Si Michelle na siya 5 ka boxes. So what if i-triple daw, ikatuluon na to ang ilahang donations? So si JR pulo ka book iya bali tuluon na to, ikatuluon na to ng pulo ka book niya nga box. Tapos si Michelle nga 5 ka boxes, ikatuluon na to na siya. So pila man ang total number of their donations? So kung ikaw kung mag-compute ka ani unsa nga property ang ma-apply nimo? Lisod po kayo nga mag-10 ka tapos iyap na po kag 10, iyap na po kag 10, di ba malangay ka. Same with Michelle nga 5 5 5. Sa may dapat imong buhaton? Okay? Dapat i-triple na to ha. So the answer is distributive property. Ngano man? Naamang gud tay factor diri which is kaning triple. Unsa gyud ang triple? Di ba double is duha, ang triple is tulo. So, ikatuluon daw nimo ang boxes no. So, ang mahitabuan na 3 times 10 plus 3 times 5. So, ano 3 times, hinay akong pagsulat. 10. Ikisa gining 10 kay JR plus 3 na po, kasi man ang factor, times, pila tong box ni Michelle? 5. Okay? So, kung i-follow po na itong ang property, so pwede na po na siya ana nga 3. Kung makaremember pa mo, 3. Pasensya na sa akong pagsulat. Times 10 kay JR ni plus kay Michelle 5. Okay, same na sa result. Okay? So, kung kanya ito, 3 times 10, pila? 30. Plus 3 times 5, 15. So, 30 plus 15, we have 45. So, tanaw na na ito, kung pareha sa gipon siya answer diri. Unang sa itong sulod, 10 plus 5, 15. Times 3, we have 45. So, 45 equals 45. So, importante kinaha ka ng mga problem solving, pinakauna dyan nimong buhaton para pag mag-problem solving ka is understand the problem. So, dapat masabtan na mong problema kaya para makasabot ka usan pag-answer. Okay? So, just leave your questions and clarifications in the comment section. Ayaw mo kaulaw ha. Actually, na-appreciate na ko itong mga estudyante nga nag-message jud sa ako kaya magpatabang sila or na sila nalibugan sa katong video discussion nako. And by the way, this video discussion, ako lang klaro na you are not obliged to watch this. Pero kung watch mo, this will be a great help for you to answer your modules. I know na naman dyan yung mga answer key dira, pero just remember nga, importante gyapon niya na ay quality ang inyong learning. So, dili lang ta mag-rely lang sa answer key ha. Dapat ato gihapong sabton ang atong giansiran. So, kani nga video is makatabang sa inyo ha. Okay? So, I hope naka-help ko sa inyo ha. And thank you for watching. So, another video na pod para sa next nga lesson. Kanina pong module 5, which is the expressing rational numbers from fraction form to decimal form and vice versa. Okay? That's it for now for module 4. Thank you for watching. Bye!